إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün alemlerini yoktan var etip iksiz, şiksiz nimetleri bilen rızıklandırıp bizlerine terbiyelep duruşu Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya çın köngüllerimizden eytken hamd senelerimiz, maktavlarımız bulup tursaydı. Sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız girişip tursaydı. Allah Rabbimiz şuşa bizning dünyalıkta kılgan özünün rizalığına erişir için kılıngan hem inşallah kılınacak şu amellerimizni, ibadetlerimizni kabullardan kılıp özünün rizalığına erişüçülerden hem özünün cennetine kirüşülerden kılsaydı. Bu cemaat zor jingü, Allah Teala'mını bik zor jingü debeydi. فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Eğer de birevdi cehennem gazabından de kıtılsadı, hem cennetke kirtilsedi, bu kişi de kıtıldı de. Bu kişi de zor jingüge erişti de. Niçin cemaat şolay bola? Keçkinegine izgilikni kitirip koyu arkasında, keçkinegine sin zurga sanamagan bir amelni, garçitsi ırlığı hatlı, zerre kaderli bir birtik. Şuşanın kader izgilikni senin ülçeğine kitirip salgaç, senin kıtılığın şuşa birtik hatlı izgilikten de turga mümkün. Birtik izgilik. Hem cemaat benim sizge eytesim ki bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kengeş vergen kengeşni eytip uzasım ki. Ol bu kengeşni 19'dan artık sahabesine bergen şu kengeşini. 19'dan artık sahabesine verilgen kengeş. Cennetteki boylıkka iye bulasınız kilemi. Cennette kümüp koyulgan di boylıklar vardı. Ol sakrovişçe di batala. Kenz. Cennetteki kümüp koyulgan boylıklar vardı. Küp boylıklar. Yani şuşu
Cennetke kire торган kişilerge ezirlep kuyulgan. Cemaat iň birinçi baştan oňnap uzy gelen nerse ol şuşy kenz yaşarılgan boylyk. Eger birisi ýaňy iş alyrga fundament kozy başlasa, şuşandan onun kiregi tise birer sandıkny açıp jiberse, onun içinde altınlarını, kömüşlerini, asıl taşlarını görse ne kaderli cemaat uşatlanır idi. Lekin ol da bir zamanlı bite. Sen ölgenden soň kimgedir kala. Onlar da onu tuzdurup bitirecekler. Eli Allah-u Teala sırayacak, şuşu tabılgan baylıkның zeketin birdinmi deyip. Çünkü zeketin birige kerek tabılgan baylıkны. Nindi maksatlardan kullandın deyip tağın sırayacak Allah Teala. Nindi maksatlarda kullandın deyip. Cennette cemaat. Allah Teala yaşırıp koygan hocası için, cennetke kirgen kişi için ezirlep koygan baylık ol la havle ve la kuvvete illa billah. Bu zikirni, şuşa duanı Allah Teala'dan yerdem sırap kılına tırgan şuşa duanı bitinimizde bile lekin ihtibar itip bitirmemiz küp vakitta. Bu cennette kümülgen baylık. Kenzun min kunuzil cennet dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih Buhari'de kelgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pahotta vakitta aldan baratırgan bolgan. Sahabeler şol vakitta ürge mingeç Allahu Ekber deyip kıçkırıp zikir etkenler, hem teşkenden soň zikir etkenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eýte, üzüňizni kızganyňyz, towuşuňyzni kütermegiz, artık goty towuşuňyzni kütermegiz. Çünki siz dua kıla turgan Allah soňguraw tugildi, ol di işitüşedi. Hem ol di ýakyndy sizge. Özüniň gylmy bilen ol ýakyndy. Ýagny kıçkırmagyzdy. Ýagny ortaça tovuş bilen gine zikir etigiz, ýa-ki içten gine zikir etigiz diýip eýdi. Hem şol wagtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ortunda Ebu Musa el-Eş'ari baratırgan bolgan sahabe. Ebu Musa el-Eş'ari. Şol wagtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına kelede Ebu Musa el-Eş'ari eýte, min di şol wagtda di la havle ve la kuvvete illa billah dip eýtip baraydym di. Nerse degen söz bu cemaat? La havle. Bir türlü haletden, mesela awru, selametlikke küçük bulmay illemeger Allah Teala'nın küçük bilengine, ruhsatı bilengine. La havle ve la kuvvete. Kuvvetin de yok, küçük de yok Allah'tan başka. Biz bunu keleytirge tiyişiz. Küçük de yok, kuvvetin de yok. Allah Teala ruhsat birmese kılını da, jipni de silkite almasın. Şuşulay eýtip baraydym diýip, güçde yok, kuvvetde yok diýip eýtip. La havle ve la kuvvete illa billah. Şol wagtda Allah elçisi kildi dedi, meňe eýtdi di. Ey Abdullah, yani ismi Abdullah ibn Qays. Ey Abdullah di. Men sana di üretim di cennette bulgan baylıklarının birsine di. Elbette diýip eýtdi. Hem şol wagtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eýte, la havle ve la kuvvete illa billah diýenni köpeýtdi. Cemaat eger eýtdik eken, şol eýtken wagtynda ışanu bilen,
мәгънәсен аңлаганың хәлдә, Аллаһ Тәгаләдән башка көч тә юк, куәт тә юк дип әйтеп, шул эшеңне башладың икән, идән чыгып киттең икән шушындый зикрләр, шушындый дуа белән, Аллаһ Тәгалә сиңа яшереп куйды шушы байлыкны. Менә җәмәгать ничек кәсеп итәбез җәннәтне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә икенче хадистә, Әбу Дауд риваятында килгән сахих булган хадистә, "Мен хараҗа мин бәйтиһи", әгәр дә бер кеше өеннән чыгып китсә ди, җәмәгать күбебез бәлки әйтми дә торгандыр шушы зикрне. Бәлки оныта торганбыздыр. Гафиллек белән чыгып киткән вакытыбызда Бисмиллахи. Бисмиллах. Моны беләбез, барыбыз да беләбез. Икенче өлеше. Тәвәккәлту галаллаһ. Тәвәккәлту галаллаһ. Ягъни Аллаһка тәвәккәлләдем. Тапшырдым. Аллаһ Тәгаләне ярдәмчем иттем. Тәвәккәлләдем. Һәм ахырдан لا حول ولا قوة إلا بالله дип әйтсә ди, мәгънәсен белдек, бер нинди көч юк, куәт юк, илля мәгәр Аллаһта гына дип әйтеп чыгып китсә ди, шул вакытта анарга әйтелер ди. Шул вакытта аңа әйтелә. Кад куфита ва худита ва вуқита. Субханаллах. Фәрештәләр әйтәләр, син туры юлга күндерелдең. Ни өчен? Ни өчен туры юлга күндерелдең? Чөнки син ярдәмчең итеп Аллаһны сайладың. Акчаңны түгел, дусларыңны түгел, яхшы ызгырып тора торган машинаңны түгел, телефоныңны түгел, интернетыңны түгел. Яни пропаду дип әйтерсең микән Аллаһ Тәгаләне онытып? Юк. Аллаһтан башка иләһ юк. Аллаһдан башка ярдәмчем юк дип чыгып киттең хәзер син. Шушы зикрне онытмаска кирәк. Шул вакытта фәрештәләр әйтәләр, "Кад худита", син туры юлга кертелдең, син туры юлда дип әйтәләр. "Ва вуқита", һәм сакландың, сакчы бирелде. Аллаһ Тәгалә үзе саклый. Ва куфита, һәм сиңа шул сүз җитте. Шушы сүз аркасында Аллаһ Тәгалә сине бөтен бурчуларыңнан, мәшәкатьләреңнән, проблемаларыңнан аралый. Өч сүз әйтелә. Син туры юлга күнелдең, бурчуларыңнан Аллаһ Тәгалә коткарды, һәм сиңа сакчы бирелде дип әйтелә. Ла хаула ва ла куввата илля биллах дип әйткәннән. Һәм шул хадисның икенче риваятында килә, шайтан әйтә шул вакытта. Шайтан бит инде бездән калмаска тырыша. Шайтанның бит инде ул бит безне вәсвәсә кылырга дигәндә, котыртырга дигәндә, юлдан яздырырга дигәндә, ул бер дә ял итми. Ул пенсиягә дә чыкмый, отпускыга да китмей, ял итмей. Шул вакытта шайтан әйтә, икенче шайтанга әйтә икән. Нәрсә эшли аласың инде хәзер син аның белән? Аллаһ Тәгалә аны саклады, туры юлга күндерде. Һәм Аллаһ Тәгалә үзе аралады аны бөтен мәшәкатьтән, борчулардан, проблемаларыннан. Нәрсә эшли аласың син хәзер дип әйтеп, алар берсен-берсе битәрлиләр, шелтәлиләр. Ягъни шайтанга юл ябылды. Шуңа күрә җәмәгать бу зикрне, бу дуаны, ул җәмәгать ниндидер бер куркыныч бер хәбәрне ишеткәч, берәр
Кайгылы хәбәр ишеткәч әйтелә торган сүз түгел. Кайгылы хәбәр ишеткәч кайберсе әйтә, ла хаула ва ла куввата дип. Юк җәмәгать. Аның бу дуаның урыны ул түгел. Кайгылы хәбәрне ишеткәч biz inna lillahi wa inna ilayhi raciun diyoruz. İstirca diye atala. Yani Allah Teala'ya koytuğunu iske alabız. Biz Allah Teala'nınki hem Allah'a koytuşubuz. Kişi bilgen haberini işitsek de, kaygılı haberini işitsek de birer nindi şuşu zikirle eğitemiz. Inna lillahi ve inna ilayhi raciun diye. Lakin cemaat la havle ve la kuvvete illa billah degen sözünü Allah Teala'nın yerdemin sıragan vakitta eğitirge kerek şu zikirine şu dua bulup var. Yani bu dua Allah Teala'dan yine yerdemin sırası. Şuna göre ni için azan eğitilgen vakitta Peygamberimiz sünneti boyunca sallallahu aleyhi ve sellem azan eğitüçenin ortından kabatlap bargan vakitta hayye alas-salah degen vakitta ni için kabatlamayız? Hem ni için eğitemiz şunda la havle ve la kuvvete illa billah. Güçte yok, kuvvette yok Allah'dan başka. Yakındağına telezenden işitesin hayye alas-salah degenini. Min Allah Teala'dan yerdem sırayım. Şuşu iyimden çıkıp gitip mecitke barırga. Bir nersede işleyalmayım Allah'dan başka deyip eğitip, eğer de şu zikrini küp kovatlasak, mağnesini anlap. Yani la havle ve la kuvvete illa billah diyesin de bırılıp ikinci yapka yatıp yıkığa gitmesin cemaat. Biz bu duanı aldan kılavuz. Rabbim bana yerden bir, senden başka güç yok, kuvvet yok. Bana meçitke varırlar. Bana cemaate bulurlar. Bana üzümün rizalığına girişirge deyip eğitip, şu zikirine eğitirge tiyişli biz küp tapkırlar. La havle ve la kuvvete. Çünkü sen bir türlü halden ikinci halge küçe olmuşsun Allah Teala'nın yerdeminden başka. Biz bunu cemaat, biz bunu balalarımızga da iretirge tiyişlibiz. Buna koytik da iretik balalarımızga. Oğlum, kızım, yolga çıkıp gitesin iken, umumen iyinden çıkıp gitesin iken, elbette üzümüz praktikava giterge tiyişlibiz baştan, üzümüz kullanırga tiyişlibiz. Çıkıp gittin, ağır tügül bir cemaat. Bismillah, Allah ismi bilen. Tevekkeltu alallah. Allah'a dayandım, tevekkül kıldım. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'dan başka güç de yok, kuvvet de yok deyip eğitip iyimizden çıkıp gideriz. Mine şu vakitte cemaat Allah Teala sabıttı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci sahabesine, üçüncü sahabesine birisine eğite oldu cennet işigidi. Muaz ibn Cebel'den kelgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kays ibn Sa'd isimli sahabe kiçkinegine malay yaşüsmür meşitte namazını okugandan sonra yatkan idimdi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kildi de oyağı bilen tırttı dedi cennet işigine yol kurseteyim mi deyip sıradı dedi. Cennet işigi. Cennet işigi deyip etti. Eyye deyip ettim degeç. La havle ve la kuvvete illa billah deyip etti. Yani küp etti. Cemaat Allah ilçesi sahabelerine naçar kingeş veremedi. Eğer de biz o kingeşini tutsak yuvalırız mı iken? Hiç şüksiz inşallah şu Peygamberimizin hadisini tutsak cennetli bulup cennetteki şu kümülgen baylıklarga erişüçülerden bulacakız. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti ikinci hadiste gariş astındağı süzdü. Gariş Allah Teala'nın barı garişi prestol garişi var.
Garış astındağı sözdü. Eğer de bir kişi la havle ve la kuvvete illa billah dip şangan halinde, mağnesin anlagan halde di eytsedi, Allah Teala eyter, kad esleme abdi ve isteslem. Benim bendem mina tapşırıldı, hem tapşırdı. Özün mina tapşırdı. Minden başka büten bir kimge de kümülün beylemedi, dip eytip Allah Teala eyter şol vakitte. Bu bik zor zikir. Şoňa göre bu zikirni eytirge gadetlenik jemaat Allah subhanahu ve taala her barçalarımızga da özün köp zikir etüçilerden, iske aluşulardan, özübizni her vakitta büyük bolgan, tiңdeşi bolmagan maktauga laýykly bolgan Allah Teala'ga özübizni beylep, onun bilen beyli tuyup, onlardan yerdem sırap yaşawlaryny Rabbimiz Allah subhanahu ve taala nasip etseydi. Elhamdülillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hada ve estağfirullah ve lekum ve lisairi cemaa'atil muslimin el-hadirin ecmaîn. İnnehu huvel gafurur rahim. Es-semî ve'd-du'a. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şolay yok iske ala özünün Mi'raj vakıgasın kökke aşkan vakıgany Cebrail aleyhisselam bilendi. Köklerini gizgen vakittadı. İbrahim aleyhisselam'ı de uçrattım de. İbrahim aleyhisselam sıragan Cebrail'den. Ey Cebrail, bu senin bilen kim ol? Dep soray. Cebrail aleyhisselam ete, bu ahir zaman peygamberidir. Allah elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hem şol vakitta İbrahim aleyhissalatu vesselam nerse dep ete. Ey Muhammed, ümmetine eyt, cennetinin de jiridir, şundi oňdyrşlydy. Mena koy vakitda aytabız, şundi oňdyrşly jer boldy, ırlykny saldım, şonduk gitdi. Onun de üsüntileri vardı, sajınçylary, sajınç, üsüntileri vardı. Şuşa üsüntilerini de utartygyz digen. Nerse samanın üsüntisi, nerse samanın ağaçları dip sıragaç diye onuna ayttı di. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Teala'nın siyikli peygamberi İbrahim aleyhisselam özünün dostuna hem Allah Teala'nın dostuna ahir zaman peygamberine Allah Teala'nın ikinci siyikli bendesine şuşunday kiňeş bire, ümmetine selam jitkirdi. Hem şuşu sözünü eytsinler, şuşu zikrini kabatlasınlar di. La havle ve la kuvvete illa billah. Eytken sayın cennette demek ağaç oturtabız, üzeribizge baylık toplayız degen söz cemaat. Allah Rabbimiz şuşu silengen vagazlaryny silewçige de, tıňlawçylarga da, hem sizden qaytkandan soň tıňlawçylarga da faýdaly kılsaýyn. Ejer hem sowaplarga Rabbimiz Allah subhanahu ve taala erişip, dünýalykda vakitda özüniň bereketinde, ýaklawynda, saklawynda ýaşap, ahiret günlerinde özüniň kiň rahmeti bilen wagda kılıngan cennetlerge erişirge, hem cennetteki şuşu kümülgen, yeşirilgen şuşu baylıklarga, tap bolarga, şuşanarga laýykly bolarga Allah subhanahu ve taala nasip etseydi. Elhamdülillahi rabbil alamin. İnnallahu ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslimen kesira. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.